Yo, what's up? Uyu munsi turagarutse aha hantu, abahazi batubwire, abahibuka batubwire. Turi muri center aho bita kuri Maison Mère, sinzi niba muhibuka kabisa. Ahantu tugiye guca, murabona ahangaha ni ku bitaro. Abantu bibuka ku bitaro, ya aha niho rero ukuntu tugiye kugenda uyu munsi biraza kuba bisekeje. Tugiye kujya gutoragura ibigamu tubanga umupira, uturere tutureke. Ahangaha ni ku bitaro nk'uko mubibona. Uyu munsi turamanutse tugiye gutoragura ibigamu. Murabona ahangaha ni ku bitaro, harahindutse kabisa nk'uko mubibona. Kuri GBV abahibuka, ubu habaye kuri Arayiti. Ubu turamanutse tugiye gutoragura ibigamu. Abantu bazaga hano bakirukankaho n'abazamu bo ku bitaro, baje gutoragura ibigamu. Uyu munsi nimwe mutahiwe guys. Narababwiye ngo ntimukifate, mujye muvugisha ukuri. N'ubundi tuba tubizi ko abenshi babiciyemo kandi babikoze. Uyu munsi rero tugeze hahandi mwazaga gutoragura ibigamu. Ahantu mwazaga gutoragura ibigamu rero ni hano. Imyanda yose ivuye mu bitaro, pepeti, serenge, ibiki n'ibiki babitaga hano, abantu bakaza kubitoragura hano. Nk'uko mubibona, iki ni igipangu noneho bashizeho cy'ibitaro. Ibitaro biba birimo imbere. Murabona izi pinusi murazibuka. Murabona ko tugarutse inyuma, ahangaha ni hahandi n'ubundi tuvuye muri centre ku bitaro. Ahangaha niho twacaga twirukanka tuje gutoragura ibigamu. Ndabizi ko abantu benshi babyibuka kuko babinyuzemo, baranabikoze. Hari akantu nari nibagiye kubereka. hariya muri kubona hari inzu y'amatafari. Ahari inzu y'amatafari ni kwa Biliva. Twizere hari abacururizagaho agatabi n'utundi tuntu. Buriya bahashize inzu icuruza amakara bakunze kwita ibicanwa. Ni amakara ya kijyambere. Nk'uko muhabona, ubu twagarutse rero. Ni bande uzi kandi muvugisha ukuri, utaginga abantu nka batatu bazaga hano kwiba ibigamu, bakirukankwaho n'abazamu bakamanuka iriya epfo. Murahabona iriya epfo bakirukanka baje gukora iki? Kwiba hano ibigamu, Prudence, pepeti, serenge, things like that. Abantu babyibuka batwandikire muri comment. Murahabona hano hose. Ahangaha ni mu biti twazaga hano. Nanjye narabikoze kabisa. Ahangaha ahari maternity. No, ntabwo hari maternity yari ruguru. Ahari kuri GBV, none ubu ngubu habaye Arayiti. Murabona ko ibitaro barabivuguruye kabisa, barabyubatse bisa neza. Abantu bacaga muri utu tuyira, Nkundimana arahazi. N'ibindi bintu byinshi byakorerwaga hano. Abantu babyibuka batubwire, bandike muri commentaire batubwire kabisa. Abantu bibuka hano hantu kabisa, bandikire batubwire uko hameze. Uko hari hameze n'ibyo bahakoreraga babitubwire kabisa. Dore tugeze ahandi hantu naho bakundaga guta imyanda bakoresheje ku bitaro. Ariko ubu ngubu ubu byararangiye, ntago ari bwo buryo basigaye babikoresha. Iterambere ryaraje no mu bitaro.
dustbin basigaye bakoresha bagakuraho. Urabona ibi ni ibipampa by'abana, abantu nyine badafite gahunda nibo baza kubitahana, ariko ibitaro basigaye babikuraho bakabishyira mu byuma byabugenewe bakabitwika. Urabona ko isuku nyine yarabaye kabisa, mu nkambi byagenze neza. Abantu bajyaga iriya epfo bahitaga muri neti, abantu batakozwaga tuwarete, bumvaga tuwarete babangamiye bakamanuka iriya epfo bakajya mu biti bagiye gukora iki, bagiye kwifasha. Nabo batubwire muri commentaire. Ahantu turi muri quartier ya mbere. Urabona hano hari kuri nutrition, hano hari akazu k'inkwavu, aha ruguru gutya iyi nzu muri kubona gutya y'amabati, inzu y'inkwavu. Ahantu niho abantu bazaga kwihisha baje kwiba za serenge, pepeti n'ibindi nkabyo. Murahabona ibi, ahangaha niho abantu bamwe ntavuze bazaga kwicara hano baje kwifasha, bananiwe kujya kuri toilette. Abantu bibuka izi saga kabisa, mutubwire kandi ntimwifate, muvugishe ukuri. Twakomeje imbere, ahangaha tugeze muri quartier ya mbere. Iki ni ikimoteri cyaho muri aha ni muri ndagira ngo twarahatembereye mu Kiyovu, ndumva nta muntu ntigeze kubereka. Abantu mukomeza kunyaka amakaritiye kandi twaraciyemo, mujye mubanza mucekinge video zose ziri kuri YouTube, nubona ko quartier yawe tutarayigeraho ubone kutwandikira, ariko mujye mwandika mwabanje gucekinga. Hepfo murahibuka rero, muze kutwandikira muri comment niba hari ahandi hantu mushaka ko dusura. Hari ahandi hantu mushaka ko dusura mwahandika, niyo haba atari quartier, ibigo by'amashuri se twabisura. Anyway, gusa natwe icyo tubasaba ni kimwe, nuko mureba video yose ukayitangira kugeza irangiye. Ikindi kandi ukibuka gukora subscribe. Iyo mwakoze subscribe muri benshi biradushimisha cyane kandi bidutera motivation yo gukomeza gukora. Murabona ahantu ibitaro bigarukiye bifatanye na nutrition, gutya ni kuri nutrition. Iyo mukoze subscribe bidutera motivation, nejo bundi icyo mudusaba tukagikora. Rero icyo tubasaba ni ugukomeza kudushigikira muri ubwo buryo. Ahantu ubwo turasoje, icyo muza kutubwira muri comment, muraza kutubwira aho mushaka ko tugera, aho mwifuza ko tugera. Turaza kureba muri comment ibitekerezo byanyu, aho mushaka ko tugera tuhabagirire. Turabakunda kandi cyane, turabakunda cyane. Nsubiye kuri office, bita kuri Ideas Box. Ideas ahantu murahibuka, ahantu murabona muhazi, nimukiye kuri Ideas. Reka bageze ahantu bakundaga gukorera cyane. Iki ni ikimoteri nyine cyo mu Kiyovu. Impamvu nkomeza kugaruka mu Kiyovu cyane nuko ariho dutuye kandi ariho dukunze gukorera cyane. Ahangaha Gereshi niwe wahakoreraga, Gereshi niwe wadufunguriraga amazi. Murahabona ku bigega, aha ni ku bigega, murahabona. Ahangaha rero ni ku mugezi. Mbabarira ugende muri comment wandika abantu nka 3 wari uzi
bakundaga gukomatira amazi igihe wabasangaga ku mugezi wabaga uzi ko uri butahe gutyo. Iriya epfo murabona ni muri be, iriya hasi ya murabona ko kabisa ikirere uyu munsi kirasa neza rwose. So uwifuza ko tumugerera muri quartier y'iwabo, uwifuza ko twagera ahandi hantu hatandukanye, ya ni ukutwandikira kuri WhatsApp yacu 078 15 25 816. Niyo WhatsApp utwandikiraho ukatubwira icyifuzo ufite natwe tukagikemura. So uyu munsi reka tugarukire hano, naho utaha ubwo ngubwo muraza kutubwira ikindi kintu mwifuza ko tubagezaho, kuko iyo atari mwebwe natwe ntabwo twabaho. Tubayeho ku bwanyu, dukora ku bwanyu, so mukomeze mudushigikire n'Imana nayo izabashigikira. Murakoze cyane, ciao ciao.